Mana bang umah kerasa Fena. tua main. Ala rong fena aku. Kami mana tahu juga. Bagaimana? Mafuli ma fatuno kerasa tua ma bermeta mana ada meita bangalugi. Jadi tabagi ita ada mungkin bawa mana ita fe. Jadi tak mulai dari bangalu ada yo tarik penyisiran sebagian latar lala opetas programatesi dan atau lata awal ita arah pada siu arah perikanan. Ya, jadi selama dalam penyisiran dia opetas pemamoi tujuan utama mena si mane bobo atau mungkin dua hari dana kita coba tak perhatikan dan nomor sampaikan mege bahwa si mane sina lagi mena nato si mane gowi kita coba tak perhatikan ena goi ka bakiko jinan jadi ulah si mano dah di fai mama lotola mai ita babangalu Lah. Baka na sambil mo fano ita batalau-lau sinune bangis. Ya mama so halewa so kemi sabat tahu ya na ila sinune samati. Lah, tabere ke loba langi dan informasi. Loba la alawai ni alawai loba langi da nova omasi loba langi da wa omasi andre samuzat lau mikilai ni banuna bale ha belemi loba langi da wa omasi. Jadi halo guys, Moy Stephen Moy ya lesai mai to misai bereno mai to fama no hori mai to fe sekala arab pada bahasa hat mai tataru ki perturia mi furia khama mi fau halete safomi Nama Italy. Oh ya, masuk sobat manis mas. Mufaiki mufaiki awahoku keu, mufaiki kiri kanan koi. Lewa ya tahu saya peku saya bapak lakem dia sama tidak. Nah, pada so bapak. Hana bada mana fefu mai, haba bada mana fefu mai furi baso ama. Hana lah desi mai misisa. Aduh furi Oke, Tuhan Yesus memberkati. Hanya adanya Remia sama Yeni. Yenias. Lah satu loba langi ba inaniar ni tidak berarti Renias Oke. Lagi. Hana. Ini. Ono lalu mana semua itu gue. Upacung itu tadi. Anu ah. Ya ya har hampir rumah. Reniasa.
Renia sagea. Ezoso trauke. Yai nono panuau Ibu Renia sagea angabuli. Ero UB secara langsung le. Padahal tengah secara langsung saya. Padahal mana nawan ni ke mu fake ya wabah kuke. Mana lah fake bayan ni cuma kamera ilu bebe ya wabah kuke. Bala la bebe tu kamera. Tapi hersangalu saya wabah kuke situnya forma bakir kan. Ay law mi fake ya wabah kuke, fake ya wabah kuke. Berme bala la bebe kamera. Mani balu wararak bahu kuke ya wa kamera bala bau arak sekali hasa. Ya. Nyai hamanu ni setram. Tak ai mau huwa satu menak bahu ke haris ai. Mena pa mau huwa buki mena ba. Mau huwa sa mena. Apalagi me solo ya. Balawa ki me ke lawa tengah asal alui manusia la bobongkar fefu ada ki apa segala macam. Iya. Bayar. Si me hula si me berwisata kita ina. Aduh. Ayah masuk tu. Tiba-tiba mana socio telefon melawai moi ruki cibok. Pamay ni hap saya bersihu fa berwarami. Saya ngapa saboy mangalui. Mi mama pulu kobi ni ha Wah kerame ke milaw zim no bangesa. Ayaw mabay diet nga to. Yaw pa diet. Naif tiba-tiba mina fakhaya mina bahapea ate. Jadi penonton cangila mila icaya. Letai ila mina bale. Tengah bisa siaran langsung ke kue. Video biasa, beda kiri dah. Lewat dasar. Jadi eroso nikau ni sangat selamat alawa guys leki ila berle ya ona to hari ira jadi pada amane ni wa ni curikai raba perturia si buata pada aso same hada so ni ha simai mi hau kabong ni lawa pada ilau fadukuduku fus. Reniasa antayeniasa. Reniasa ge ayai nono panua me. Lalu yo angabuli yo mo alawawa nasa guys ba so balu uda aya walawa.
Kaya walu utaan ni wa. Ulat ang ini po. Balas itu. Eso. Ana betarika. Ya. Tobi ni hayaw baluhon no idei. Bayay na iba solo niya bali sa batay. Ay banoy idei de luho. Tamana eroso sangat ngat ta lawa babada mana ni felele Ai. Kana lawa misa mai meita. Na za ni sai da mina na fa bel ka fu ka sai mena baba ngat tade. Ayah bumihalo dalas sete bu. Masih kita ide nasa. Jadi yang lucunya guys, so zifaduku barzilal le imane-mane ai to bela. Nah kebetulan so gini ha so tiulas bada ba. Noi pakai parusai tu jadi lawa ya pelasai. Lawa kerja ai to. Itulah seluk-beluk tapi leuila tanpa sepengetahuanku ya guys ya. Cuman mela fulila duna i ba urong-urong. Tapi na urong. Dan itu pun yang melakukan bukan keluarga sih. Tapi saudara-saudara Basitapai. Kalifus Basitapai maksudnya. Kalau suami ibu itu dia teguhnya hanya sama Tuhan saja. Seterusnya onoi berpencar fefuniha. Oke, ketak. Hana molohe kofe kita uka. Hana balinga so hari pale mi furiate. Le mau mana lah hari pale mi furiate. Nani aja masih kata ni mua ke? Aduh. Esa. Ay urugi da mana ba Stephen eh. Rasita sa misto. Jadi sebelum berangkat tadi ya guys, kami sudah berdoa ya, kami sudah beribadah. Bada atau popo banola sisir da fefu iru gibisto ba sungai moy Marung kita nai me malau dane. Mahal doa pelepasan yang kabong majelis jemaat ba. Sekalian hada, sekalian mengalui ki ba. No marung ki mana da misto situ ni. Karena kekuatan kegelapan saya dah menai. Papangan tengah terdate masih hau hari. Sampai di sini aja dulu ya guys. Nanti kepanjangan nanti bosan juga kalian. Nanti kalau sudah dapat kita informasikan lagi ya guys. Dan mohon dukungan doa supaya pencarian ini bisa berhasil. Mamorutu bangatnya satoba ikut promo langis. Oke.